Ang buhangku tapahambur beli dalam buhang dan perong na polong miri. Na polong na perong da beling la Yeremia kawul dok mulhiwan dala dok patu pala dala tayo kambut dambo. Rukuna imiri na uapan jada atana. Na papatanda na yedu ya kanan dala tayo kambut dambo bawana. Nyunga napa kuhupunya dangu walawana. Dah atu wiening dan yuda napa mandat di kelahuangan ini dapat ita hada mahamu karena palua kunggunya na banjar. Ang buhang tani miriyo itu. Roku napahanga na Yeremia na unang na ala la Yahuda dangi ihamaya dengan manadang. Nakawunga na ihamaya naron na hada tao Israel na maninya dapangia pawarong lambandilo. Banapo bariya na kariyo ko kambali ko. Bawana Yeremia nanjala kariyo ko naruko mandai pawarong ja. Yeremia nanjala bawana jada kabunggol pada pahadang umat dangu pandai waka duma paluri wangu lambandil. Pada halu yumiri dana palewa ayah ihamaya. Na pulong na imiri na malilay Yeremia wana. Imiri napa na hupunya ihamaya dangu da umuk na ihamaya na pamulunya ray miri wieling na kaunggo na ala. Na hupung nuna na uang miri ray ruko na ihamaya manakariyo kambalik dangu kariyo kaambung buhat dunya Yeremia na unang na ala. Ia batunano imiri na uapanja da atana dangu da papaliwana. Ang buhang gultan miriyo karito. Patakanan niya ruko na Yeremia na unang na ala. Ruko na kanabo na Yehuda. Para ruko ndehamu da pemimpin dangu da mapokul agama. Yeremia dan nahakuya dangu da penjara. Dakaraunya ia tidak damuhi. Preruku banak bobariyo nam pagini. Ia batanano. Di ala na opanya. Damu nakahiriya Yeremia. Dahupaya. Tapi na tahu nama hupa Yeremia nangalanya nama hanggamar. Da penjara ya Yeremia. Tapi ngara ya napakariyo kuna Yeremia mapatia ning halaman. Datuku pamieti ya Yeremia. Tapi miri na pandoya na tamu ni Yeremia. Dengo panamu manuya. Ruko na pambadak baru na mapadiene. Na papalaku na mamanandang ya. Tanumbudi na ata na miri lang gareja. Talangan na damuhunja. Ruko na papua baru napapada buat daun nahurin. Dakaraunya itu yakan dia dapat akanya. Na pulung nemiri na panamu imiri na uapanja tahu papalewana. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.